Mu gihe burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kuba mu ntambara, ubu ni intara ya Hauti Katanga yugarijwe n'ibitero byahitanye abasirikare n'imiryango yabo. Ese ikibazo cy'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gukwira igihugu cyose? Mu gihe amezi ashize amakuru menshi avuga ko imirwano ibera muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ubu hari indi ntara iri kure y'aho intambara zikunze kubera nayo yibasiwe n'igitero gikomeye cyane uko muri kubona naho ngaho kuri screen zayo. Muri Hauti Katanga abantu 8 barimo abasirikare ba FARDC, umugore n'abana 5 bo mu miryango yabo bahitanwe n'igitero cyagabwe ku kigo cya gisirikare. Ni igitero cyongeye kwibutsa ko ikibazo cy'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kitagarukira mu burasirazuba gusa, ahubwo ko n'utundi turere dushobora guhura n'ibibazo nk'ibi. Ese niki cyabaye? Ni bande bashinjwa icyo gitero? Kuki Hauti Katanga yatangiye kongera kuvugwa mu bibazo by'umutekano, kandi bishobora kugira izihe ngaruka ku gihugu? Muri iyi nkuru yacu nibyo tugiye gusesengura mu buryo burambuye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri The Quick Times News, cyangwa se niba uhagera ariko ukaca uri kugenda, ndakubwira ngo banze ukande subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo ujye ubona amakuru asesenguye mu buryo bwimbitse kandi yubakiye ku kuri. Uko igitero cyagenze ku cyumweru mu gitondo, agace ka Kyubo Mamba kari muri teritwari ya Mitwaba mu ntara ya Hauti Katanga kagabweho igitero gikomeye. Amakuru atangazwa avuga ko abantu bitwaje intwaro bakekwaho abarwanyi ba Mai Mai bateye ikigo cy'ingabo za FARDC. Igitero cyabaye mu gitondo kare, igihe benshi bari bataratangira igikorwa cyangwa se ibikorwa byabo bya buri munsi. Mu gihe cy'igitero habaye imirwano, nyuma yaho haza no kwaduka inkongi y'umuriro yafashe ibice by'icyo kigo cya gisirikare. Iyi nkongi rero niyo yatumye bamwe mu bahasize ubuzima bapfira mu muriro. Abaturage batuye hafi bavuga ko bumvise urusaku rw'amasasu mbere yuko babona imyotsi n'umuriro uzamuka muri ako gace. Abahitanwe n'iki gitero rero, imibare yatangajwe igaragaza ko abantu 8 bahasize ubuzima, harimo abasirikare 2 ba FARDC, umugore umwe, abana 5 bo mu miryango y'abasirikare. Bivuze ko iki gitero kitagize ingaruka ku basirikare gusa, ahubwo cyane basiye abasivile batuye muri icyo kigo. Byongeye kandi abasirikare 2 bakomerekejwe n'amasasu, mu gihe abagore 4 bagize ibikomere bikomeye byatewe n'inkongi y'umuriro. Ni inkuru yasigiye agahinda imiryango y'ababuze ababo ndetse n'abaturage bo muri ako gace. Mai Mai ni bande rero? Izina Mai Mai risobanura imitwe itandukanye itwaje intwaro ikorera mu bice byinshi bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si umutwe umwe uyoborwa n'umuntu umwe, ahubwo ni amatsinda menshi yigenga afite abayobozi batandukanye n'inzego zitandukanye. Hari amatsinda avuga ko arengera abaturage cyangwa aharanira inyungu z'uturere akomokamo, mu gihe andi ashinjwa ibikorwa byo kwica abaturage, gusahura no kugaba ibitero ku nzego za leta. Kubera ubwinshi bw'ayo matsinda, kenshi bigorana kumenya iryagize uruhare mu bitero runaka, bityo amakuru abagikorerwa iperereza mbere yo kwemezwa. Kuki Hauti Katanga ari intara y'ingenzi rero? Hauti Katanga ni imwe mu ntara zifite uruhare rukomeye mu bukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko n'abajya bavuga ko ari ashobora no kuba hari umurwa mukuru w'ubucuruzi yaranyine muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ahantu hakorerwa ibintu byinshi by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, harimo umuringa na kobati bikenerwa cyane ku isoko mpuzamahanga. Mu gihe intara yaba ihuye n'ibibazo bikomeye by'umutekano, bishobora kugira ingaruka ku bukungu bw'igihugu ndetse no ku ishoramari. Niyo mpamvu igitero nk'iki gikurikiranwa cyane n'inzego z'umutekano ndetse n'abasesenguzi bagiye batandukanye mu bya politike ndetse no mu mutekano. Igisubizo cy'ubuyobozi rero,
nyuma y'icyo gitero ubuyobozi bwatangaje ko umutekano wongeye kugaruka muri ako gace. Ingabo zohejwe kugira ngo zishimangire umutekano no gukurikirana abagabye icyo gitero mu giperereza ryo rikomeje kugira ngo hamenyekane neza uko igitero cyateguwe n'abakigizemo uruhare. Ku ruhande rw'abaturage icyifuzo gikomeye bari gutanga ni ukuba uko umutekano wakongerwa kugira ngo ibisa nk'ibi bitazongera kubaho ukundi, dore ko Yaounde Katanga ni umujyi w'ingenzi, ni agace rwose k'ingenzi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko nabibabwiye, by'umwihariko ku bijyanye n'ubukungu bw'iki gihugu. Ubwo rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwibasirwa cyane n'ibitero bigiye bikomeye cyane. Ubwo no gukomeza kureba nk'uko mubibona aho ngaho kuri screen zanyu, murabona uburyo Yaounde Katanga yabaye, hakurya murabonamo imyotsi iremereye cyane. Ni imyotsi nyine ubwo hari haturikijwe. Ahubwo ikindi cyo kwibaza ni uburyo abasivile batuye mu kigo cya gisirikare nabo nyine ari bimwe mu bintu abasesenguzi benshi mu bijyanye n'umutekano bari kwibaza, uburyo abasivile bagera ahantu habera intambara. Byose n'ubundi nibiri gukomeza kugenda biganirwaho hirya no hino. Rero no gukomeza tukareba niba iyi mayimayi idakomeza kugenda igira ingaruka ku mutekano hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ndavuga muri Yaounde Katanga, dore ko tumenyereye ko uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru arizo zikunda kwibasirwa cyane n'ikibazo cy'umutekano muke. Ubwo rero byageze muri Katanga ni ibintu nyine byo kwitondera cyane, ndetse abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagomba kugira amakenga cyane kuko bashobora gusanga bigize izindi ngaruka batari biteze. Ubwo ndavuga ubwo bashobora kwisanga noneho ikibazo cy'umutekano gikomeje kuba ingorabahizi. Ubwo ni bimwe mu byo bagomba kwitaho kugira ngo bakomeze kubungabunga umutekano hano muri Katanga. Ubwo turakomeza kubakurikiranira uburyo umutekano ugenda uhagaze hano muri Katanga. Gusa icyo ugomba kumenya, igitero cyerekana ko ikibazo cy'umutekano n'ubundi gikomeje kuba ingorabahizi mu gihe urasirazuba bukomeje guhangana n'imitwe itwaje intwaro. Kuba n'utundi turere dutangiye kwibasirwa bishobora kongera igitutu ku nzego z'umutekano, mu gihe n'abasesenguzi bavuga ko hakenewe ingamba zirambye zo kurinda abasivile no gukomeza ibikorwa byo kugarura ituze mu gihugu hose. Icyakora ni ingenzi kwibuka ko amakuru arambuye ku bagabye iki gitero n'impamvu zacyo agikorerwa iperereza, bityo hakwiye kwitonderwa gufata imyanzuro idashingiye ku bimenyetso byemejwe. Muri make rero igitero cyabereye Ikubo Mamba muri teritwari ya Mitwaba intara ya Yaounde Katanga, cyahitanye abantu 8 barimo abasirikare 2 ba FARDC n'abagize imiryango yabo. Abandi bantu 6 barakomeretse mu gihe inzego z'umutekano zatangiye ibikorwa byo gushimangira umutekano no gushakisha abagabye icyo gitero. Iki ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko ikibazo cy'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje gusaba ingamba zikomeye kandi zirambye kugira ngo abaturage n'ibikorwa remezo birindwe. Ubwo nawe uratubwira uburyo ubitekereza. Ese wowe ubona hakenewe izihe ngamba kugira ngo umutekano urusheho kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ugajyaho muri comment nawe dushyiremo igitekerezo cyawe kugira ngo tujye dukomeza gusangira ijambo. Rero reka mbashimire, nkomeze no kubifuriza intangiriro nziza z'ukwezi kwa Kanama, muzahahe muronke Nyagasani muri uku kwezi rero azakomeze kubana namwe. Ai, ani pena uwa motokara kimi.